Kabayan menin kelas sedang ban keren bat hariken ban penjalan ya ke kontrak jang u hariken ubalai pu Arsenal kerta ulawan sabayan menin na Tottenham hau Agos aja pelai ha gejingate bat ha kador kapa hadu $6 million nadu ba ulawan samanin ukin ulale bha pelat na kabanta kabayan menin ula thep $6 khat khandai tiliki kol bat ai Laipo tiliki asis ha ka $6 arpanro tiliki jingla kai na kabanta kabayan ha ka season arja pusan ulai arab ya kabayan banjab ya ka Bundesliga kabalong ro ka trophy ka paningkong ha ka jingla kai football jongo ha ka Bundesliga arja pusan ukin ula thep arpanro tiliki kol bat ai pra tiliki asis ha ka laipo sin ka jingla kai ka jongo ha ka ni ka ayom menta ula dep thep laipo tiliki kol ha ka laipo tili ki jingla kai kan thop ya arpwe tili ki kol ha ka khat khandai tili ki jingla kai ha ka Bundesliga menta udang persang ban kanjo lane ban penkhen ya ka record jong ulobat Lewandowski ubala thep sau phui tili ki kol ha ka we ka ayam ha ka Bundesliga Sporting Director jong ka bayan Max Eber ulaong bagi jingya keren kidang yai shakman redan kam ban shim ya ka rai ha ka por ka babyang hau banai Oktober ukin ulaong ba ula mensa slam habayan bat kajing temu jong u ban shim sha Premier League kalahir Arsenal CEO jong kabayan ujan Christian ulaong ba ukin usngau komen ba usngau shngai haman inch bat kaying kasem jong uru kala pedang bat ala ban penbek kumta amdan kamshu ban snau khialani shem jing e ban shim ya kanikarai khobli shibun